Ono no mendoki bisa biar tanya ursa apa kamu Like, boy. like we have to say good morning like this to atu malom bula. Malo bikin na turanga. Alright. And na bugul bito kadi na pagkatang bising na matang. Ko bikin na turanga itu tumbu. Alright. Maramatin na biro lebenta na bugul ni kami mbali tiro lebenta na bugul ni bitorongi. Yeah. Sa pagkatang bina chula TV living gravi. Yeah. May non the Ouch Palangi show. We welcome you. We welcome you. Welcome back. We welcome you. We welcome back for the long journey. How long was he away? How long? Akam? How long was he away? He was away for a long time. Yeah. Yeah. And thank you 1 very week. much for coming back in one piece. Oh. You here with one piece, you Yeah. come back one piece. Yeah. But Right. where is your two piece? The time I left Lakemba, Yeah. the chiefly village of Tumbo Lakemba, Right. I went one piece to Lakemba. When I Right. came back, I'm broken in 3 pieces. Wait, why? Namosi. Broken heart? Huh? Right. There are Yeah. three pieces. Are to classified in 3 parts in his body. Okay. okay. One Yeah. Continue. One is broken heart. Yeah. Right. 2 is broken marrow. Yeah, na bone marrow. Two. Paling pula. Yeah. And another one Yeah. is a broken Entity. iya. Broken saliva. Okay. Baru bilang, bakal saya cakap Kini na nana kata weli mata. nana punika kana korandara itu ya this one. Oh, nangalu sarang sa kay kami kina natiko. Iya. Sa ada taler vital tal. Wili. Rukano raw. Balata the last night. Right. Make ito sambi bumay. Yeah. Gata kina na kina tur tale bagi buah. Oh, entah That night you messaging me, Iyo. Anthony the mango tree. Iya. Na ruku di buni mango sa turun bitu kina na tuim bota na tuisi na bi. Sejena. Ako soyar dev sarang deli nuku. Oi. Yang pokoknya tidak siang. Ha? Iruko de buni mango betu kina dina. Ui. Akhirnya memang kau din, era wanga ngambal. You have to understand the message. That's Yeah. in the island. No light. Oh right. No, because this is a chiefly Yeah. occasion. Only Yeah. the music gang in the States. Iyo. Ah. This gang. Buto. Maka taruh cikin mbong ni si Arthur mata sama mata bando bisa. Yeah. Iyo. Eli rono membulu kau. Kita ngele sumai wita bungo na korone mano. Alright, Yeah. right. Mano bikin melo kada na staff ni VTFM. Alright. Ka tigo na tabo na gyang ni bitamba. Yeah. Saya kan bagi cerita na turun na temana. He left the Waitambu. Oi. When his dad was still 19 years old. Ah. Senjin. He came to Su but never went back to village. Yeah. Waitambu. This is where the ling and Delimitambu. Dorminak. Eh? Iyo. Until ngon sa melanga kina. Right. Saya kan mano sampai ke Rosun Bulka Viongo. Then he went back to his village. First time. First time. Kaya balik kami to kota na matana. Na saya nga limbo ko kwa. O Mboko. Mboka. O Mboka. Mboka di bunu Mboka Right. na nona kamunanga. Okay. Watake nona ngalo ni karasini wat nambalo misulu watake na nona yang kona. Senjin. Salida ka mano ay na bukolo to no tadina watake na tuakana. Right. Ah. First time for mano to go to his own village. Turna wani matana. Sanga wala nga ni kota may nabi bangunubi. Iyo. Nanondala bangunubi nangon itura na tuneo. Dina sar. Kota talaga may nanondala isamatika da kabiyo kani. So sa after 15 years then when they went back to Nayao. Right. So sa Rosun Bulembaki. Tun mo na. So ya singay coach ko naman na mata na matar. Sunny boy? Sunny boy. Iyo. SK. Pakantua. Si? Oh, Sunny boy bikin na kanta ngole sar tu ngoko ya na nona korni pas. Yeah. Iyo. Ang gari ko nga ni sa tabo limbat sinirara ni sa utsir ka. Go Scorpion King. Go Scorpion King. Iya, Scorpion King. Rarapin na baki na tiko ya na puno ni songo ya na singo ya. Iya. Ni sa sumati soli buku buku nukusan. Soli buku buku sana ko. Senjin. Nani si? Ni rolo mani ko mabina kana na Ni basu. na tabole na Right. oira na tuaka na oira tadina nona ni Iya. may andrana. Right. No bug nona sigo tuyani kina nona korni basu na bekanda go SK. Lebar to tukuru tu na bikai so ambali ko. Iyo. Ikapakanda pa murid cuma pinang na bikai to bagai na turang go. Right. Ako ya si machiko sartu nga pa pinakin nona bupal. Embachi ni ngon itura na tuneo. Dono po pinak. Sajina. Arto na main reki budi. Arto na kana marama so na marama totoka. Sajina. Ko dina sarapati ko na itapa ta kapo arto lapeta kino nambachi. Nangoni turang na tunay o melak sisili kalis telmai. Right. Arto kutakan na tapata ya. Arto nangone leo marama totoka nin reki budi. Sajina. Iyo. Orto sarang SK na mo buskin. Ano po na bus nga kino eskia. Sajina. Iyo. Nabi kakek ta kabuto ka na ngono go may nanono kornibas. Ah. Ako sarang pa kami sa statue ya. Lewa. Si tu yan ko ya? Question ya osan ur mata langono ta balis makina. I don't know. Agora na talento tala bimbuli. Iya. Menangilis ko. Kaya natal na ba yung bulya? Mesa naga history ni bimbuli mo na turang na tuneo. Wala ko ano non rambuli na turang na tuneo go. Iya. Kay listel may en karotel ni bimbuli. Nakay karon ni ba yung bulya? Iya. And then ang ulan, isa na baka ulod na bumuk. Ya, ano
binaka to Phillips Mbalekoto to everybody. And how's you know what? Hold on. We say good morning to my Matangali. Who's? Yo, X. Oh, X. So elite motiko ngora turang he's from Vandra in Ngau. All right. Yeah. The lead singer, the Ben leader of the Udinipotke Vandra. Right. He married to Lakemba. Right. So whenever I see the people going, Yeah. I didn't see him. I call him, the Right. phone diverted. Yeah. Okay. I messaged him, the phone was He was complicated. there before. And I saw the picture that he took the picture in Lakemba. Right. And you know, kept saying the Right. way he treated the metal link. How did you go there? Yeah, I asked. Yeah. Hey, the job is here. Yeah. The group is here. Yeah. The people is here. Right. Because of the respect. Right. They went there. Thank you very much. Because of what? I die there. Yeah. Yes, the what you call the Mataus? Yeah. The Exo. Exo. Yes. Wala sa itong turang Matangali, Yeah. porang borosyo ka nung tubali. right. May tumbo, may lakyan na ito lawa na Matangali ko. Yeah. And we say, talaga nakala, we say a big thank you Right. to all the staff, all the crew of the MV Iloilo Bat. Oh, Isa Jim. dyan. Iyo. Pamibinto ng ngonele o chika, Wow. sudo mele punoni. Iyo. Doon ngонele tiki bali kuro. Sabaw chimbera. Sibiri ba watch? Oh, Ngонele Sarap chara ko kung mo tibali kuro. Aulay tamasar kay bali kuro. Bali kuro men, Orto jawa ke na. hen teke may mukha ko ni mo di bali kuro. Ah. Oy, oy. Iyo. Ngонele wa ni bono lewu. Right. No ni tumbu batake ro ni tumbu taka tu na UN. Senjin. Buli may papulo may Papulon. lepononi. Lepononi. Buli may lepononi. Right. Senjin. Gay matay ni nakataka. Yeah. Gay kero ko me taka na wanga taka sare na MV Iloilo Bat. Senjin. Ayo. Bolo manaka maramataw. Marmataw. Senjin. Kay tu kiro maramataw mbole mo bisu wat kinakelekele. Aulos tala na bung ni tortali. Ah. Kita gilos mawi tambo ya sa osun ringi tu na nito ivili. Ah. Elebuka. Osun ringi tungo. Arto kami vito mani na ngoneleo marama maindreke budi. Right. Danis tungo. Ah. Meda na walda kaloka na mataka dada. Senjin. Pakan dua. Gay last part nga sa gay katsaranga kina. Gay on tu man na sese bas may kele. Mertu bondolis talikin na kor. Sambo baka di loloman din. Austra. Eh? Baka di loloman. Eh, tutok ulit nga nire-rili ba nuwa pati kinakaka na kuha na singin ni Songko. Pakan dua. Kaya na kada na gay kaya to ni Dachuga nandito mo no Injir. sa tuna so nakakanabaya sa Uraw. iya na uraw sa kilang katakitungan na bitambuke Yeso mo na ke ni makikita to eh. Iyo. Kasi nga bikilay chiko. da sila bikilichiko Lako lendor kali mo kadal kat. but na ngol pa matin to the government officials going to Tumbo Right. era ngol may nabita para pa matin to tuna kaya di sama talaga tutula lagi na bitambuke Doon mo binaka. kaya mi kama batsunga Right. kaya sa kilang katakachiko na pada Wira bagi sa chiko. tuna ika o sa Iyo. singan bi kanina ika Right. iyo ko Kamu ka ba mo kan na buka ko ya babi. ha Kono na buka babi to. Alright, kita lagi na bitambuke ni batsuga ya Ang uno mga kena su. Buka kagat ko no. Kat ko no mai. Eh ko kan na buka. Sin bergo ko. Yor to talaga kan na kita. Iya, sapa. Enda lagi teman tiko mado kena ko ndara rongo tango tiko mega tu lau. Doon mo na, di na saranga. Ngo simber Ele tu bonita loy chico. Ele bonita loy So chico. talaga na chungo, doon may bonita sa talo tak. Talo take de me kere. Eh, binabale bu punja celebrating 90 years watake. Vinod Patel. Nabaliw. Ya na talo no bibi kimo no kada na mati mandangan kana sokwas eh. Right. Weekend na Fogo, eh? Iyo. Dokin do na buli do na ka levo le rede ka do na. Weekend na chungo. Ibi chile we. Weekend na chungo bibi chile. Iya. Levo no kada do wele. Dan do pa wele tu. Iya. Dalla kumanda da sarabo na viene no sharo na bunwa. Right. Da gari da na bika era rawata. Non chico. Non chico. Right. Dona buli de weekenda. Na ndendre de bonua na yawa ni bonua. Iya. Wata kina ka era rawata. Oh ni kai chico Na na buli. na kena bali le takinia ya. Iyo. Gilo na magani matentu guri. Iyo. Ndakila ni magani matentu na ya ni matentu e kauchu. Ndira sar. Ke baka samata ko ira na friends sa chungo. Iyo. Ko ira na company bagito ke. Era be usa kina be one ne so na nda bonua. Iya. Eh? Ngili segani raw ni dur lomba ya. Iyo. Na buloko tanga simende na kaukamea na kakede baya. Iya. Oh, sa ke baka samata ka tu. Na bibi na yawo na baka subo. Iya. Na vida na baka sumbu. Peki mena kada levo na kaya da dormenda na buli de kina. Po bibi mena na yawo di bono richu mai kina. Kaya bata kina bi kaya rawata.
sa kangani bosot. Dan kaya rin kaya na alam mo to. Ya lo mutua. Eh? Non rabing karabi singa mbongi. Eh. Matale katalau singa lebu na paka singa pakon tunidal. Right. Kime mikana, kime mamau, bono kakana. Ada bu non rabing karabi. Sejin. Sor bibi balangi. Sor bibi ni suba sor kere saron libi. Ber laki bing karabi. Nakakana mo na kaya? Iyo. Tara naman na kaya mo sa tamo mo. Dira sar. Kita biya kana tu. Iyo. Entare naman na nakaba ko ko labi chimi sa tamo ya. Iyo. Iya. Kamu tahu orang tengah itu sama mu. Kereta sikuna itaba ya lebu na ka era porta na ortodo kan tu. Emiran no. Mai tumbo. Ebang taga kina na kay tu bulicira. Injin sana. Na isunga. Ken sa Ano bunji? Iyo, ken sa mga taga na Paper plate. Paper plate. Tapi mga taga tiko ko na ka daliwa. Iya. Bitaw kin na kaka na siya. Ero mga taga sa tumo. Ang mga taga na kakara mga bitin ng unisong. Gol sara. Laka na bi koro. Tali, baka dotin tali kin na iriri kaka na. Iya. Ruta ki. Iyo. Eh, Tono kay rong itala no tiko. right. En la mengo bi kimino kanta sa tumen bit FM 92.2 FM. Iyo. En bito ko binakan ni Vinod Patel batike Punjes. Right. Celebrating 90 years. Na ito kanta ben grabe. Kurumundo ko. Mika galon bulang ko.